Réseaux sociaux on golli ko tawata neɗɗo ko toyi woday arɓe hayfinimo ko o janɗi ko o jangi ko o teddina a yiyay gaso wonde ɓiɗɗo makko ma miñirawo makko on no ara jooɗo hayfinamo. Réseaux sociaux tu wawi ɗum ko réseaux sociaux yiyata goɗɗo no jooɗi hara himo hocci famille ma mo hecci nen ma mo hecci baben ma ara yenna o wattamo gorejo ma jirgitamo aybina. Musidɓe an julɓe abonneɓe Botte Plus mi salmini on hande yewtay fiiɓe mawɓe meɗen mawɓe amen menen jibinande labe menen janɗuɓe labe nodditirteɓe Elage Badru ɓe yafoto ko waccayɗo ma jammitayma sina ɗum hay noddirgol ɓe Elage Badru taway min no teddi ka hunduko an ittiye sikke yaltugol wowlana ɓe gonga jama no wodi ko famal piyu gotum ka aduna ɗo. Elage Badru ɓe julnay imam ɓe julnay kowoɓe ɓe julnay mawɓe ɓe jannay jannoɓe e duɗe ɓe faljitay towa gandeɓe. hande Elage Badru fuuta fop yeru anduɗo marɗo imanu respectuɗo hoore mum wawata yawade Elage Badru laɓe ko fi karamokoɓe ɓuraɓe hoolede ɓen no respectiɓe no teddini ɓe. sa yehi ka julirde mawde a yii karamokoɓe ko hawtiti a yii shirifaɓe ko hawtiti a yii ceernoɓe a yii alhajiɓe no hawtiti no dari ɓaawo Elage Badru hara ko ɓe woni yeeso no julnude no kutubude huɓɓingol téléphone yenna ɓe nga taway no teddamma kono fulɓe ɓe indi si macca jiñi o wiyay Allah keyna. fulɓe ɓen no inni mo anda goro o juɗayɗe si o ƴakka. ko réseaux sociaux on tuway hayfinde sifa ɓeɗo wallahi wallahi Allah et pourtant ha hande yali Elage en no udditi page e yali Elage en no yaha TikTok parce que himɓe ɗiɗo no woodi ka aduna ɗo si ɓe faala yawre si ɓe faala tun hayfinde hoore maɓɓe ko réseaux sociaux ɓe arata ɗum ko homɓe karamokojo hooliɗo no wawi lekki e imamjo ma ɗum wurin ceernojo ma alhajijo ɓen si tindi ke réseaux sociaux jama o yawoto. mais Elage Badru a yiɓe réseaux sociaux tuma page ji ɗum kadi ko page ji ɗi andanɗa hoorema ko yewtay ɗi fi diina wano kumpital ɗen ko ɓe yiyata no filmi Elage Badru wano fuuta ka men ko ɓe yiyata no film na n'importe quelle page filmata mais réseaux sociaux n'importe quel hande a yiyay goɗɗo hara ko woni golle makko ko fiima yara on ara huɓɓinana Elage Badru live ma waɗana ɓe vidéo yenna ɓe inerdita ko réseaux sociaux on tu wayi ɗum awa he respect on ko honto fuɗɗoto koye ma taw ko si a wawi respectude hoore ma respecta paykun ko yaasi ma mawɗo ko yaasi. imagine non si a yii goɗɗo no yenna karamokojo andu o yennuno karamoko makko si a yii goɗɗo no yenna imamjo andu o yennuno imam on ka village maɓɓe si a yii goɗɗo no ara
yenna mawɗo tedduɗo wallahi billahi andu mawɓe makko ɓen o piyaynoɓe o yennaynoɓe ko sifa ɗum ɗon parce que ko ɓe innata kon chacun est l'ambassadeur de sa famille sur le réseau no wawɗa non ka famille ma a yaltinay ɗum obligatoire mi jonna on exemple piyungotu ɓe imam Hamid arɓe yalti ka réseau ɗo inni labe ko jamfante pourquoi woɓɓe yenniɓe min komo mi labe je suis de labe mais goɗɗo nanali lan udditi hunduko yenniɓe no wawi wonde mi tawtali min bote mi tawtali ko ɓe wowli kon ma mi monike ko ɓe wowli kon mais mi mara droit argol inna ɓen sifa ɓen ɗon ɓe diwi baɓe ka pasam ɗo mi jogaki mi wawata fiyon nu lan andi déjà hiɓe ɓe towi gandal goɗɗo si o seke siɗa towi gandal a heɓa mirin parce que siɗa jangi ko janguɗo tun e lanɗo wawete eɓɓindirede janguɗo Qur'an wallahi si a yimo haysi ko pay kuntoso kunni wallahi billahi si tawno hiɗa wowi mo jammitude wallahi a wata mo jammitude mi ƴetta e pay kunno ko amen ko kanko e min e koto makko woni gore ɓe inna mo Latif jibinande labbe fo ara e seedi to hande ande Latif himo mari duɗal mbalɓe mais momi anduno on Latif nyande go men fottuno mais tawi fi kala ko miñirawan tawi lan hersi la manière no mi déguisorno non no mi ɓornori non tay min miɗo woni MP gos argol hiwrodira on ɗon sa heɓi gandal a heɓay mirin kono nawɗa ɓey a waye wa hoore men ka aduna ɗo aduna on ko taw hun seeɗani en taw addinoɓe ronku e yennata Elhadj Badru ha heɓen jawdi e mum e yennata Elhadj en hande ha goɗɗo ara ɗon inna vraiment ti a raison sina wuɗaɗo sina mo anda ko faala sina mo respecta famille mum ɗum non haysi Elhadj en no mari bonnere haysi Elhadj en no mari no faayi saria déjà personne n'est parfait dans ce monde chaque une personne il a ses qualités et défauts dans ce monde donc comprenez ça mais ko akri jamanu wonɗen quoi balɗe ɗen ɗuuɗa seke ko en taƴale quoi hiɗen taƴi wattane hila moƴƴa wana enen fulɓe ɓen tu woni ka réseaux sociaux wattane hila moƴƴa wana enen fulɓe ɓen tu jeyi Guinée wattane hila moƴƴa ko wari wo feƴƴey en zir nafata en no woodi 1000 manière no wowlirana goɗɗo hara wawali mo hennugol s'il vous plaît si an koye téléphone wata kolde Elhadj Badru yennaɓe si a yiɓe vis-à-vis wallahi mirin ukkotoma wallahi billahi si a yii ɓen ɗon a anday tigi ko tugalal a anday tigi a yenni janguɗo a anday tigi a yenni jannowo jannayɓe a anday tigi a yenni julnowo julnayɓe wallahi billahi kono ko Guinée wayno respectete ɓe doit respectetake Allahu lanɗon okkor en hakkil ko joma mum nafi ko hakkil woni maafe ɓandu kono noon mi andintina en piwu gotum kala ko woni wadde kon harayno on tigi yo andu ko kanko ni responsable mum o woni ko aduna woni ko laakara
Calendar au vidéo en si tout si mon mimboto please, je suis pas là pour manquer quelqu'un. Je suis pas là pour défendre. Mini elazen sina juma mi haynaki be fendo ko mi on non labe ande men yurondiral. Mi batike be c'est vrai. Mais ha hande je pas eu la sens. Si l'on défendu de na men famille na men fouy. Mais jannu jangudo elazjo imam jo dun on fop no e mabbe mawdo dun on fop no e mabbe be hana ka yennirede a innay bobo mardo settan Allahu lando ngonga sakko dano